embajadores del reino. Ancha munasqa wayqipanaykuna, may hatun napayku y sapanku nikichispaj. Kay sumaq semana de mayordomía nisqata qallariamushanchisna y kunanta may sumaq taytanchispa palabranta ñawin chayusunchis. Chaypaqmi wayqiypanaykunan horas mañaykusunchis Diospa palabranta ñawin chayunapaq. Yayku hanaq pachapi kaq taytayku, may graciastan kumuykiku may pachachus palabrayki chawpinta rimaywankiku llapaykuma. Kay semana taytay, may sumaq sonquyku llanllarinqa palabraykita sapapunchaw kichariyusaqku hina. Chaymin taytaykunan horas mañaykamuykiku Santo Espirituyki k'anchaywachunku umaykuta y entonces palabraykita entendenaykupaq. Kayta mañaykamuni Jesucristo yayku hatun sutinpi hinataq kachun. Amén. Wayqipanaykuna kay semana qallariyushanchis irimayamusunchis familia manta imaynas familia diayanchista primer lugar ta churananmanta anchita qallariyamunapaq wayqipanaykuna noqa mashkariykusaq Biblianchispi kay libro de San Mateo capítulo 6 versículo 33 anchipi nin ajinata Dios ta mashkarichis primer lugarpi y entonces cheqaqnintawan y en qala y mapas churasqallan kanqa. Kay texto mayas ejecutita no canchis leyonchisna. Primer lugar ta mashkaychis Diosta, mashkaychis Diosta. Maypaychus wasipi kashanchis, mashkay Diosta. Maypaychus llank'anapi kashanki, mashkay Diosta. Maypaychus michinapi kashanki, mashkay Diosta. Diosta mashkay en primer lugar. Payraq kanan kashan ñawpaqtaqa chaymantaqa ima cosaskunapas junt'akamullanqa kay texto may hatun riqsisqa texto pero noqa tapuyusayki kunan horas personayki Diosta mashkashankichu taytanchista mashkashankichu may pachachus hatariramunki hina may pachachus familiawan huñurukunkichis hina Diosta mashkashankichischu o wayqipanaykuna Dios ta mashkayqa may hatun sumaqmi. Pero entonces, chay Dios ta mashkanamanta, chay contrariunqa kashan, imani, qolqita mashkay. Wayqiypanay may pachachus, Dios kashan kawsayninchispi, y ankiuq ladupitaq kashan qolqi, y entonces runa kayninchispi maytaq llanchis. A veces munanchis qolqiman purita, a veces qolqisonku kayta munanchis. Anchita uhuera kuchakuna qhipa tiempopi huñunayukusqa, hinaspa tapunayukusqaku ajinata. Sichus qankuna qhapaq kawaqchis, imata rurawaqchis qhapaqniykichiswan nisqa entonces noqa qhapaq kayman chayqa hatucha hallp'atacha rantiyuyman entonces uywata churayuyman runakuna qhawarinanpaq hina puriyuyman ajinata nisqa chay mullasqata noqaqa chaytaqa ruraymanchu noqaqa mejor nacionta viajayman y anchipi noqa wasita rantikuyman y cómodamente anchipi tiakamuyman mullasqata hinata noqaqa q'ala kaqniyta waqaychayman y entonces runakuna qhawarinanpaq hina puncho urquyman kaqniyta qhapaqmin kani nispa wayqipanaykuna chaymantari imataq pasan Kinsantinko finalmente wañuyakapunqaku. Llapanchis en realidad puncho samayakapusunchis. Imapaq waqaychasunchis. Imapaq tukuy runakuna qhawarinanpaq hina hallp'ata kayta rantisunchis. Wayqiypanay. Entonces kaypi kashan iskiñan. Bien Dios ta mashkanchis o bien qolqiman purinchis o bien kay mundo kaqkunata mashkanchis. Anchipi wayqiypanay taytanchispa palabra hatuchaq consejuta kuanchis anki libro de primera de Timoteo 6:10 nin ajinata qhawari mashkarikusunchis kay libro de primera de Timoteo capítulo 6:10 nishan ajinata leamusayki wayqipanaykuna kay taytanchispa palabra may sumaqta noqanchista willayushawanchis nishan ajinata 6:10 porque kaymin kashan kay sapi kay qolqimantaqa kay qolqi munakuy porque ashka hermanunchiskuna qolqita munaspa entonces taytanchismanta laduman pasayapunku y hatuchaq nanaykunamanta
chayayunku. Wayqipanaykuna, maypachachus nuqanchis qullqitaq llanchis, yanchipi churanchis sap'inchista, yanchipi churanchis iñininchista, entonces mana allinkunamanmi chayusunchis, hatuchaq nanaykunaman chayusunchis. Ama puni chay ñanmanqa puririsunchu y kay semana reflexionayusunchis ankimanta wayqiypanay Diosta mashkasunchis en primer lugar, Diosman qayllakapusunchis, manaraq vidaykita entregankiraqchu, Diosman qayllakapuy, manaraq fiel Diosman kashankichu, kunan Diosman fiel kayta qallarisunchis kayta. Ari wayqiypanay anchi ukhupi hermanos wayqipanaykuna nuqanchis entendenanchis cosata. Imani kay mundo hallp'apachapi tiyasqanchisqa manan nuqanchispachu. Kay mundoqa kashan yayanchispa. Texto may sumaqta rimakamun ankimanta kay libro de Salmos 50 versículo 10 nin ajinata qhawari porque noqaqmin q'ala iman uywakunapas akay bosquepi kaqkuna, noqaqmin q'ala waranqanpi uywakuna urqukunapipas, noqaqmin akay lafrachayuq uywachakunapas urqukunapi puriqkunapas, q'alan noqaq hallp'apas campopas noqaqmi sichus taytanchis nin, sichus yarqasqa kayman, qantaraqchu ninkiman? Sichus ch'akinayasqa kayman, qantaraqchu ninkiman? Noqaqmi q'ala kay hallp'apacha. Wayqipanaykuna, personayki kashan wasiyki, chay wasiqa Diospa kusqanmi, personayki kashan uywa, waka, oveja, yo no sé, imakuna kashan kaqniykipi. Q'alan Dios ninchispa, sichus rikunki campopi uywachakunata, anchikunampas Diospa, taytanchispa palabran nin, noqaqmin q'ala uywakunaqa, urqukunapi, lafrachayuq uywachakunapas, imana chayllachu, q'ala imana kay mundupi kaqtinpas, noqaqmin nin taytanchis. Pero wayqiypanay mana chayllachu, sino también cuerpunchis kasqa taytanchispa. Anchi primer libro de Corintios 6:19 nin, manachu yachankichis kay cuerpunchisqa Santo Espíritu tiyananmi, manan qankunaqchu porque taytanchismi hatuchaq presiowan rantiusqa anchina kaqtinqa Diosman yupaychaychis, Diosman gloriata kuychis. Wayqiypanay, ni hallp'apas nuqanchispachu, ni uywapas nuqanchispachu, ni vidanchispas nuqanchispachu, mana chayllachu, sino kallpanchispas man nuqanchispaqchu. Deuteronomio nimullaranta, sichus uq puncho de repente qhapaqkayta qhawarunki hina y niwaq ajinata kallpaymi, umaymi, yuyayniymi kaykunata qhawayachiwan, manan chaynachu. Ankita yuyari, Dios min kallpata kun noqanchis kaykunata llank'ananchispa. ¿Acaso ni wayna kay noqanchispachu? ¿Acaso llapan vidachu noqanchis wayna kasunchis? Mana uq puncho de repente soqori kuriramunqa, de repente manana purita urquta atisunnachu, de repente ñawi arpayapunqa, ningri upayapunqa, hermanos wayqipanaykuna, mana imapas noqanchispachu. Incluso el libro de Amós 2:8 nimullanta, noqaqmin qorepas, noqaqmin qolqipas, manan qolqipas ni qorepas noqanchispachu. Dios minchaykunata kun. Y entonces wayqiypanay noqanchis familianchispi allin mayordomo kananchispaq entendenanchis kay cosaskunaqa rikusqanchis kay hallp'apachapi kawsasqanchisqa manan noqanchispachu ni kallpapas ni vidapas ni waynakaypas ni kay qolqipas ni qorepas ni uywapas ni hallp'anchispas ni wakanchispas llapanmi Dios pa wayqipanaykuna may sumaqmin paypachachus noqanchis entendiunchis familiapi kayqa Diospa, ankipas Diospa, aqaypas Diospa, kay qulqita ganarusqanchispa Diospa,
llapayan kasqa taytanchispa. Y entonces wayqiypanay imatan rurasunchis kunan, imatan rurasunchis. Yanchaypi taytanchispa palabran willakamun may sumaqta kay Filipenses 4:18 nin ajinata wayqipanaykuna qhawari. Filipenses 4:18 nin ajinata leamusaq kay taytanchispa palabranta nimushan ajinata. Entonces kaita noqanchis entendionchis may sumaqta yayanchispan kasqa q'ala imapas nin ajinata. Entonces imana kashan chaypas, ima abundanciana kashan chaypas, ima tana chaskiuranchis chaypas nin ajinata. Entonces kaita ya sumaq sacrificiopi qankuna presentayuychis Dios pagina tukuy sonquykichisuan. Hermanos queridos, wayqiypanay ankipin kashan kay suma mayordomía entendionanchis maypachachus noqanchis sumaq sacrificiota kuyusunchis taytanchisman. Primero vidanchiswan, vidayki kanan olor grato yayanchispaq, vidayki imaynan kashan kawsayniyki Diosta mas kashankichu tutallamanta. Entonces yayanchismanmi olor grato nisqata sacrificiota kuyusanki. Hermanos, wayqiypanay imaynan kashan familiaykiwan kultuta rurashankichu tutamantan, familiaykiwan sabaduta chaskikushankichu. Entonces taytanchispaqmi sumaq sacrificiota kuyusanki, mana chayllachu. Wayqiypanay llank'anaykimanta sapa p'unchaw qunqurirqunkichu, hinaspa ninki gracias taytay maypachachus kay llank'anata kuyukuwanki. Anchita taytanchis munan mana chayllachu, sino kay uywanchiskunamanta haywashanchischu primiciankunata, haywashanchischu ofrendata, diezmunta kay llapallan kay kasqanmanta noqanchispaq haywashanchischu. Entonces anchipin riqsikun wayqiypanay maypachachus noqanchis sut'in mayordomo kasqanchis. O wayqipanaykuna taytanchispa palabranqa may sumaqmi. Qhipa tiempupi hermanonchiskuna haywaranku priminciata, haywaranku primer llank'akusqankuta, haywaranku kay chunka kaqta p'aqayuranku taytanchispaq kay diezmunta ofrendanta may tukuy sonqowan, porque paykuna reconoceranku kay hallp'apachaqa Diospan, kay kallpaqa Diospan, kay yuyayniqa Diospan nispa. Wayqiypanay kay semana may sumaqta kaykunapi reflexionayasunchis, pero kunan waqayakamuyta munashani. Sichus personayki de repente kunankama Diosta segundo lugar pihina churayusharanki. De repente wayqiypanay manana kultuta rurarankinachu, sino tutamantan hatariramunki, hinaspa llank'anapi pensaspa karapunki. De repente manukunata pagaypi pensayta qallarirapunki. Manana Diosta yuyarishankinachu, kunan yuyari Diosta. Anchipin qolqiykipas tahyanqa, anchipin kallpaykipas sumaqta llank'arinqa, anchipin llank'anaykipas sumaqta wiñarinqa, pero kan necesariamente Diosta churanayki primer lugarpi. Hamuaqchu wayqiypanay mañaykunchisman kunan horas taytanchista aceptayuspa kunanmanta qanta primer lugarta churasayki nispa mañaykusunchis. Yayku hanaq pachapi kaq taytayku may graciastan kumuykiku may pachachus kunan horas palabraykita ñawinchayuyku entendiyuyku may sumaqta q'ala imapas kay hallp'apachapiqa qampa kasqa kunanmanta taytay qanman qantaraq primer lugarta kuyta munaykiku vidaykupi, llank'anaykupi, puriniykupi, kawsayniykupi, familiawkupi, Señor. Sichus pipas kunan horas mana chayta rurasharaykuchu, kunanmanta qallariyusaqku. Kayta mañakamuni Jesucristo hatun sutinpi hinataq kachu. Amén.